cyane tunyerukamo turebe uko byifashe kuwa mbere yatangiye imyitozo kuwa mbere y'iki cyumweru no vuga ngo uyu munsi barakora umunsi wa gatatu w'imyitozo babarimo baritegura piramide APR nta wundi mukino izongera gukina usibye wa piramide hanyuma piramide arena retour byavaho nibwo APR izongera kugaruka muri championnat imyitozo arimbanyirije Shyorongi ari naho kandi mukeba wayo nayo bagomba guhangana irimo irakina yo mikino ikomeye cyane amaguru barimo barayatyaza Samiri natwinjize ni rushanwa cy'ipiramide iri gukina yaraye isinzemo utubwire no watsinze iyo nkuru ya piramide banzu yinyuremo gake mbere yo kongera akantu muga kuri Fisto ariko tunagaruka no muri APR nayo tuyivugaho ni ikipe ya piramide ni mugoroba yakinaga umukino navuga ngo ni nka kimwe cya kane kirangiza ugereranije na forma y'iri rushanwa rihuza amakipe yo muri Afrika ndetse no muri Aziya nibura ariko bahuriye ku nyanja ya Pasifika. Ikipe ya piramide yakinaga n'ikipe yitwa Al-Ahli Al-Ahli yo muri ya Jeddah niyo kipe ifite abafana benshi muri Arabie Saoudite. Icyo nyibukiraho nuko obita Pizza Mosemane yagiye kuyitoza igihe yanonse mu cyiciro cya kabiri ayigarura mu cyiciro cya mbere abona kugivamo ino ekipe kandi nayo yatwaye icyo nakita ni Champions League yo ku mugabane wa Aziya yitwa irushanwa ryitwa FIFA African Asia Pacific Cup. Umva ko arimo inyanja ya Pacific uko byagenda kose bivuze ngo iyi kipe yatsinze Al-Ahli tuvuga ntabwo ari ekipe yoroshye kuko yatwaye Champions League ku mugabane wa Aziya. Kuvuga ngo gutwara Champions League ku mugabane wa Aziya ba Cristiano baba bayishaka naya Al-Ahli harimo wa Dawsari na ba Yasin Boni bishaka n'amakipe yo mu Buyapani no muri Korea n'ahandi hose hatandukanye bose baba bakeneye iri rushanwa. Ugiye kuranga nk'abakinyi bayikinira harimo Riyad Mahrez wabaye muri Man City, harimo umusore witwa Edouard Mendy watwaye Champions League yo ku mugabane w'Uburayi mu izamu rya Chelsea, harimo umusore bita Demiral n'umunyaturuki wakiniye Juventus, harimo bita Ibanez n'umunyabrazil wakiniye ikipe ya AS Roma, hari Matteo Damze akaba yarakoze akiniye ikipe ya PSV Eindhoven, hari Frank Kessie wakiniye Barcelona na za AC Milan, hari Enzo Milo wahoze akiniye ikipe ya Stuttgart, hari Galen wahoze akiniye ikipe ya FC Porto, hari na Ivan Toney wahoze ari rutayizamu wa Brentford unakina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuri ubu ngubu. Bayitsinze ibitego 3-1 ekipe ya piramide niyo yabanje igitego cya Mayere nanone, hanyuma barishyura kuri penalty ya Ivan Toney ku minota 46 ku minota 71 no 75 uwo bita Fisto Karara Mayere yongeramo ibindi bitego bibiri bayitsinda ibitego 3-1 byose ni bya Mayere ni hat-trick ya Mayere. Bivuze ngo Mayere wamaze iminsi ari ku ntebe basimbura bite n'akabazo yagize gatoya yongeye gukira kandi yasubiye muri beast mode. Ikindi iyi kipe kuva yatsinze Al-Hilal bayihaye igikombe ariko itegereje ikipe izarokoka hagati y'ikipe ya Cruz Azul yo muri Mexique ndetse n'ikipe izatwara Copa Libertadores zikine hanyuma nitsinda imwe muri izo ngizo izakina finale na Paris Saint-Germain. Baya gikombe ngira ngo na president wa FIFA Gianni Infantino yabashimiye yabipostinze ku mbuga nkoranyambaga ze ashimira ikipe ya piramide. Hanyuma ubwo wari ukomeje ku bakinyi b'ikipe ya Al-Hilal Saudi bakinaga ariko umva na 11 ba piramide babanjemo abenshi kubera ko bamazemo n'igihe nibo bari Kigali. Mwizamu harimo Ahmed El Shenawi n'umunyamisiri w'iwabo, bari bafite Ahmed Sami, Osama Galal, Mohamed El Chibi uramwuka wundi wisize igitego hano mu mahoro akina kuri kabiri. Gilbert wanje abapanga neza cyane umuntu ndyohera ayipanga humiri apanga nde hanyuma Mohamed Chibi apanga piramide 18 Mohamed Chibi akina kuri gatatu akina kuri kabiri akina kuri kabiri wakomeza nakubwira akina kuri gatatu. Bari bafite Mohamed Hamdi ndetse na Muhammad Lashin. Uyu Lashin ni umumedateri pe n'abantu barebye match nabonye abantu benshi bamupostinze muzamubona abandi b'ibijyana mu 6. Bari bafite Blati Touré n'ubundi bakina muri Mediane yaramaze iminsi adakina. Blati Touré yatanze assist. Ahmed Atef Ruvuyanga uramwibuka ari mu batsinze ibitego byinshi yagiye batsinda APR 6. Ahmed Atef bari bafite Karim Hafez, Mohamed Zaraka ndetse na Fiso Kalala. Muhungu wanjye ntabwo yakinnye, muhungu wanjye nemera yitwa Walid Kariti akina match zikomeye gusa. Nuko bitazarihira na Zazamarek. Ese Ramadan Sobihi aracyarimo afite n'ikibazo muri no minsi. Ramadan Sobihi afite ikibazo mu nkiko. Afite ikibazo mu nkiko. Ramadan Sobihi izi kintu yakoze yatumye umuntu kumukorera ikizami
muri kaminuza barimo baramushinja forgery gukoresha inyandiko mpimbano iki umuntu ngo ajye kumukorera ikizame ubwo wa munyabrazil yicaye wa munyabrazil baguze miliyari y'idolari miliyoni y'idolari ariko yaje kujyamo wa mucuti wa Axel abafana ba APR bagenewe ubutumwa Axel ngo ni gute nga posting Everton ngabari batera ubwoba dufite iminota mike ariko hari icyo twavuga kuri APR kuko n'urugendo rukomeza twatangiye icyo bita build up y'amakipe yacu tugenda tugana nyere ku mikino azakira cyane. hari ibanga rimwe ngiye kumena kuri piramide APR yakoresha nk'intwaro ubundi Samiri iyo bakubwiye imikinire ya piramide bavuga ko ubundi ibintu biyiranga ibintu biyigize umutoza wayo mu Croate yayubatsemo bituma imara ama equipe menshi ku mugabane wa Afurika icyo bita tactical breakdown. Bavuga ko piramide ikintu cya mbere ikora ni high pressing. Mbere na mbere piramide ntituma umupira mu kibuga cyawe ukina. Umva igusanga mu kibuga cyawe ikakwegera ku buryo gusohora baro biba ari ikibazo. Niyo mpamvu iri gukina na APR mo na APR nta kundi bigenza ibidegaje. Uzi mpamvu ikwempoza kudegaja ifite abakinnyi barebare baba defenseur pe. Iyo udashoboye gusohora umupira ucishije hasi urawuterura. Iyo bagupressinze bakwempoza kuwutera mu kirere ugahora n'aba defenseur centrale babo barebare bibijyanwa abahungu b'abarabu bariye kabisa bibisore. Icyo ni icyambere. Icya kabiri iyo ufiteyo noneho ikora icyo bita possession based football philosophy nango bubakira uburyo bw'imikinire yabo muri mediane yabo aho bafite aba technical midfielders nango bafite ama mediateurs Ruvuyanga biyaminiya mu bijyanye no guhererekanya umupira ku buryo iyo muri gukina abakwima umupira bakwataka nyine abo baturutsemo hagati cyane nk'uyu Bratiture w'umunyaburikina Faso yego afite umupira mwinshi ku kirenge. Bavuga yuko rero iyo amaze kubona espace zo kwinjizamo imipira bayikura nyine muri mediane bayigeza imbere ko mediane yabo bahererekanyije ngo bagira ikintu cya explosivity mu mpande zabo kwihutisha umupira cyane baciye mu mpande. Ikintu kiri explosive ni nko kuri utara nka grenade igasandara igashwanyuka. Dore rero ahantu itsindira kaka ifite wing yizera nziza cyane zirimo wowe Everton w'umunyabrazil wasimbuye kakana kitwa Ibrahim Adel. Kadera ko twavugaga nako karagahari abo basubihi nabo ajya baturuka ku ruhande. Hari wa mwana witwa Nifata wigeze gutsinda APR bitatu Fati nokina ku ruhande Mohamed Fati na aregana wari Deri Kariti abagenda akina 10 rya free roll asa n'uturuka ku ruhande no bita Karimu Hafez. Ni kirero kiba ni ikintu bazi ko amakipe hafi ya yose y'abarabu ni meza mu mpande n'abawinga mwamenye b'abarabu. Ego niko bimeze. Bose nabahanga. Abarabu baradefanda bagakinisha impande niyo mpamvu tuzi ba Sara niyo mpamvu tuzi ba Butrika niyo mpamvu tuzi ba Mahereze niyo mpamvu tuzi wa Mutara mu Munyatuniziya yitwa nde bazokina ibikombe bya Afrika 8 Youssef Musakni n'aba Marimush n'aba Marimush.